tuang pilihan batai bersih ke Singalang belong tasni. Kata ke pemilik dengan ke Singalang. Kemudian wilayah tibi bahaya ke komiti gila form deh kata rationalization committee gila form. Gila form kata komiti. Anda yang kan Singalang beda nggak share kerak ju tu yang susu kepoi sih. Teh hadu bak outcome kam klaim poi kan kata outcome expected outcome but ni ru kum ki member ni mun. Namar balai nimpat namar kadibendan kat kum ke terms and reference ni hempoi iki point. Ni kelam cover iki point te kalong waste of time ni ru kalong useless ang mansan ni ka committee. Ini ru kum ka association ni bangin petpau bangin mun. Ya kan ni ka bangia one mentas ni. Hoi ki ong mengin syong biang dengan syong kan nusin ni syong adin sibnai. Toh letak ki khat sa sisin hala sni hasdia. Kata tayo wan. Kementangin wan biang sini, kakawin kasi kan wan kan siu benai ni, ar benai ni, lai benai ni, ngimtip ya kata.